harabura umukino umwe birumvikana niyo APR yawutsindwa Rayon Sport ikawutsinda yagera 63 n'ubundi ntibyayambura igikombe. Tuganire ibanga APR Football Club yakoresheje kugira ngo itware igikombe. Byagiye bibaho igihe kinini cyane ko APR itigeze yicara ku mwanya wa mbere ibyumweru bibiri. Yicara ku mwanya wa mbere Rayon Sport ikongera ikayikuraho, Rayon Sport ikicara ku mwanya wa mbere APR ikayikuraho, hagenda haba urwo ruhererekane kugera tariki 21 z'ukwezi kwa gatanu Rayon Sport itsindwa match ya Bugesera nibwo APR yafashe lead. Umukino ukurikiyeho Rayon Sport ikora ikosa ntiyabasha kuwutsinda ari wa Vision, APR iratsinda tayari APR twari igikombe. Ubwiza bwa APR bwabaye ubuhero bwaju ni irihe banga bakoresheje ko Fazale na Fazale turu mu mikino ya mbere ibanza n'ubundi abantu babonaga Rayon Sport ari ifite igikombe mu ntoki. Rakoze mbere ko tujya muri rusange reka tubanze duhaye abantu statistike zo gutekerezaho. Mu mikino yo kwishyura ekipe ya Rayon Sport yakoreye amanota 27 kuri 42. Ubwo urumva ko igeze kuri 42 kuko baracyabura juru nimwe kugira ngo yuzure 45 akinirwa muri retour. Muziko champion Rwanda igera amanota 95 retour, so bafite 27 kuri 42 mu mikino yo kwishyura. Rayon Sport ikaba yaratsinze imikino kugeza kuri ubu ngubu ikaba yaratsinze imikino 6 muri retour. Harimo umukino wa Police, hakabamo wa Rutsiro, hakabamo wa Etincelle, hakabamo wa Muhazi, hakabamo wa Kigali, hakabamo na Kiyovu. Batsinze imikino 6 mu mikino yo kwishyura. Abanganyije imikino 6 nanone. Banganyije na Marine, banganya na APR, banganya na Musanze, banganya na Magaju, banganya na Gasogi, banganya na Vision. Abatsinzwe match ebyiri. Ubwo numvizo zimaze kwa 12 tsinde 6 ukanganya 6. Batsinzwe ebyiri, batsinzwe na Mukura, batsindwa na Bugesera. Yego. Ibyo rero nufata imikino Rayon Sport imaze gukorera amanota imaze gukorera, ahubwo nsanze nayo yahaye menshi. Gutsinda imikino 6 biha amanota 18. Kunganya imikino 6 bikayiha amanota 6. Amanota 6. Ubwo ya 6 bikahita biba 28. Akama 28 ifite amanota 28 kuri 42. Ko yatakaje menshi par rapport yayo yabonye. Ayo yatakaje niyo menshi. Kurumva mu mikino yatakaje imikino 8 itsinda imikino 6. Ngo gutakaza 6 yanganyije n'ibiri. Batakaje 18 babona 28. Ko ni 42, right? Bakina imikino 14 batakaje 18 babona 28. Yego babonye 28 nibyo twavugaga. Yego. Ugeranyije no muri Fazale Rayon Sport sofa nibo bari ku manota 60 ifite. Yabonye 36. Reka mbare ko yari yabonye 36. 36 kuri 45. Yego. Bivuga ngo yari yatakaje amanota 9 mu mikino ibanza. Yego. Kugeza ubu itakaje 18 itarakina umukino wa nyuma. Statistike ziravuga. Tube turekeye aho. Yego. Ndagira ngo tujyane mu mibare. Fazale watakaje amanota 9. Fazale tour umaze gutakaza 18 hakiri umukino wa nyuma wo gukina. Yikubye kabiri. Ni ikimenyetso cyuko Rayon Sport ya Fazale na Rayon Sport ya Fazale tour na makipe biratandukanye. Totally different. Iyo mbwiye rero ngo APR niki kifashe gutwara igikombe, mpera kukuba opponent bahanganye yabaye weak muri retour. Kuko ibikugira mwiza hari igihe binaturuka no kuba muhanganye batabaye beza. Facts best. Iyo ni fact. Noneho bitujyana muri why Rayon Sport yaguye muri retour, why APR yabyutse muri retour. Kuko APR yo nujya kureba ndagira ngo manzanye mu mibare yayo. APR muri retour yatsinze imikino 10 muri 14. Ayo ni amanota 30 bakoreye. Win 10, abanganya match 3 aba 33. Contre Rayon Sport twabonye ifite 24 sofa. Ubwo urumva ko barayirusha amanota 9 muri retour. 9. Hanyuma APR 5 basoje Fazale bayirusha kabane n'ubundi. Yego. Hanyuma APR itsindwa match imwe ya Mukura. Yego. Imwe ya Mukura.
Samiri yarabivuze neza twashoje fazare Rayon irusha APR 4 sorry 5 almost ni imikino 2 yego sibyo birumvikana none ubu ngubu APR iri kurusha Rayon 4 amanota rero y'ikinyuranyo 9 yabonetse APR yabashe gukusanya muri returu aho yakoze 36 sofa sorry 33 kuri 42 kuri 20 kuri 33 kuri 42 kontra Rayon Sport yakoreye 28 kuri 42 yego usanga 33 ya APR kuri 28 ya Rayon ubwo APR yirusha 9 ubwo yarabanje kuramo yayanda 5 Rayon yayirushaga muri fazare irengejeho hani irusha kugeza 68 kuri 60 fazare tour rero ishimangirwa n'ibintu tugiye kugarukaho. Rayon Sport kuri ubu ngubu mumbwire impact y'abakinnyi yaguze muri phase retour. Ni Abedi Biramahire niwe mukinnyi wakinnye waguzwe muri phase retour. Afite ibitego 8. Ego toute competition confond. Ibitego 8. Afite 6 muri championnat. Afite ibitego 6 muri championnat ariko nanone Abedi Biramahire yari reinforcement ntabwo yari umukinnyi ubanza mu kibuga kuko batekeza ko Forunganye ibitego 13 bamwongera undi mwataka wamufasha. Yaratubaje kuri impact y'abakinnyi baje muri retour. Ubwo muri championnat wagize akamaro umukinnyi wenyine wafashije Rayon Sport ni Abedi Biramahire. Ubwo baguze ni Biramahire Abedi. Abandi reka mbakubwire ni Asanana ntabigeze akina uwo ni wamubona ariko ranibuka umuye munzi wamumenya kubera ko nejo bundi bamushyizemo minota yawe twihute rwose dufite ibintu byinshi. Asanana ntiyakoze muri retour ntahari ntabarwa nta kintu yakoze baguze Adurayi Jaro ntabwo yigeze akora ntahari baguze Suleiman Dafe yarakinnye nubwo yagizemo ibibazo by'imvune Samuel Dafe yagize amamatch ashaka yanayizanye yego Dafe yagizemo amamatch na Biramahire Abedi nabo bana abakinnyi bane uretse umwe wenyine niwe wagiye gufasha ikipe. Umwe ni wa deliverinze mu buryo bufatika ariko Biramahire Abedi yagize urari mu bitego 8 yagize 6 muri champion. Okay ibitego 6 muri champion. Abedi yabaye umukinnyi mwiza waje gusigaraho umukinnyi wavunitse nko kuri journée ya 4 ya phase retour yego ari we Faringanye yavunitse ku mukino wa 17 bakina n'amagara yari umunsi wa kabiri aho wa kabiri wa phase retour. Ikibazo rero yagize kindi muri retour Rayon Sport ubundi ibitego yari yatsinze uyu mukinnyi 13 muri champion byashoboraga kumushyira mu bitego 20 birenga iyo atavunika. Dukurikije ko yakinaga byaragaragaraga ko ashobora no gukoraho rekoro y'undi mureyo n'ubundi ariyo Jire uri mwenga akoze ibitego 20 kuko mu mikino 14 yatsinzemo ibitego 13. Imvune ya Rayon Sport ubwo turi muri Rayon Sport icyayisenye muri retour imvune ya Forunganye yiyongere ku bibazo byabaye muri management ya Rayon Sport byo kuba hari ukuntu hari ahantu byageze ngo ubuyobozi nibutanga amaprime uko bikwiye bari kunganya amamatch menshi hatangira kwa akantu ko kudahembera igihe hatangira kwamo ibibazo by'abakinnyi batangiye ngo kujya kurya ngo udufaranga ku ruhande hazamo guhagarikwa kwa Robertinho guhagarikwa kwa umutoza w'abazamu guhagarikwa kwa Kadime guhagarikwa kwa Aimable erega Ombolenga buri arahagaritse guhagarikwa kwa Ombolenga guhagarikwa kwa Aimable. Ndagira ngo ngumenyeshe abo bantu bose ko bari ki muri Rayon Sport kuko turavuga umutoza mukuru n'uwungirije rega naga ari umutoza mukuru gusa n'uwungirije turavuga Robertinho tukavuga umwungiriza we Sermi erega we ko mu mwibagiwe Kinani Serami we yagiye kubera tukavuga n'umutoza w'abazamu nde Mazimaka staff ya yarahindutse yose staff ya Rayon Sport yose ko yakabaye abatangiranye na equipe muri fazare byageze nko kuri journée ya 20 na bose batagiye agata wongera ko n'umutoza wongera ingufu abakinnyi hari imikino atatoje yaragiye muri Afrika y'Epfo nawe Bongare Bits akaza kugaruka nyuma icyo bakita management turazi kukigeraho muri AP. Iki rero ndacyari muri staff ndi kuri Robertinho ndi kuri Serami ndi kumutoza Mazimaka ndi no kumutoza w'abazamu ziko nawe yahinduwe hagati muri sezo akongera akagaruka kubera ibibazo by'amafaranga. Aba bose ibyo byarabaye mu bakinnyi Aimable nk'umudefenseur wabanzagamo Ombolenga akabafasha Ombolenga akabafasha mu kugira ngo bagere abanyarwanda bahagije navugaga Aimable kugira ngo baze kujyana n'abanyamahanga imbere haje Ombolenga
hakiyongeraho n'umuzamu wabo wa mbere Kadime. Aba bakinnyi bose uko ari batatu ntago bashoje sezo kubera ibibazo, bose ni bazima ariko bose barahagaritse. Staff yose iragiye, abakinnyi batatu muri key players babanzagamo bose uko ari batatu babanzagamo ntibashoje sezo. Abimanura kuri point yindi ivuga ngo muri recruitment zawe twari tumaze kubivuga abakabaye bakorera mu ngata abangaba staff ufite umutoza twese twemeranye ko Rwaka si umutoza mubi ariko ntago ari umutoza wari wagera kuko umutoza mukuru wa Rayon Sport araba mire si level ntago ari level. Umutoza mukuru wa Rayon Sport ntabwo akwiye kuba afite licence B, akwiye kuba ari umutoza afite experience n'umuhanga, twese tubyemera ufite na experience. Nabo nyine ba Robertinho bakinije amakipe muri za Champions League na za Confederation, aho tuyemeranye ko biri kumvikana ingingo ku ngingo. Iyo ni Rayon si level. Hanyuma twabonye ko mu bakinnyi baguze Abedi niwe wenyine wa Deliverance atanga ibitego 6, ariko dusanga ko icyo yakoze nubwo tukimushimira Abedi, yumve ko serivisi nze nzubashye Abedi yarantunguye rwose, kude chapeau mu bantu ngiye bantunguye Abedi isaluti yanjye urayifite. Ariko Abedi si wengeye kuvugira iyi statistique, ngiye kuvuga ngo ibyo wakoze birahambaye ariko nibihagije ugereranyije n'uwo wasimbuye. Yego byumvikane neza. Numva niba mu mikino 14 yatsinze ibitego 6 nubwo nabonye bambwa ko ari 4 muri shampiyona bikaba 4 mu gikombe cy'amahoro. Akabedi nta bitego 6 afite. Ni 4 muri shampiyona mu gikombe cy'amahoro. Afite 8 overall mu gikombe cy'amahoro n'igikombe cya shampiyona. 4 muri shampiyona n'ibitego 4. No mu cy'amahoro ni 4. Yego, hanyuma imikino 17 ariko Foringanye ntabwo yakinnye yose. Yakinnye mu 14. 14 yatsinze 13 kuko ari ni yatakinnye 14 yatsinze 13 undi yakinnye 14 yatsinze ibitego 4. Ubundi ni nka wa mari mpuzanengo y'igitego kuri match. Yego, ariko undi ni igitego kimwe muri match 3. Mu bigaragara rero habayemo n'icyo kibazo cy'uko Rayon Sport igeze kuvuga ko ishaka kurokirita umukinnyi ukomeye witwa Fahad Bayo birangira batamuguze. Yego, ibyo rero ni ibyakomye mu nkokora Rayon Sport. Ibyakomye mu nkokora Rayon Sport bigatuma APR iyirusha amanota 9 muri phase retour. Akandi kantu umuntu yakongera mu byakomye mu nkokora ikipe ya Rayon Sport, nyuma yuko Robertinho yagiye hari abakinnyi badropinze form bigaragara pe, ubona bagizweho ingaruka n'igenda rya Robertinho, notama nk'uyu musore Adama Bagayogo, kuko aho Robertinho yagendeye services zagiye hasi, ubundi abona ari umukinnyi bafasha cyane yasimbuye akabakora igitego cyangwa se agatanga assist, ariko yasubiye hasi. Hanyuma kana mugereroje nawe ngo ndi kuvuga no ku bakinnyi bato bayifashaga nabo ubona ko rwose yamufata nka papa we aho yagendeye, nta muntu uzingukana mugereroje byamugendekeye gute, asoje sezo ubona yarasubiye inyuma pe, ubwo abakinnyi baza byongera kuri babandi no batatanga services nziza. Ubundi mu magambo make gutakaza umutoza mukuru yo kuri calibre nk'iya Robertinho nk'umusimbuze byibura undi wo kuri yo calibre ukama umutoza wungirije uvanye mu kandi kazi ka equipe yawe, ntumuhe abungiriza bakwiriye nawe. Kandi uwo mutoza nibyo afite experience ariko hari level runaka ya competition ataragira kuko ntaratwara igikombe cya shampiyona mu bagabo. Iyo ni experience umutoza Yesu yamaze gutwara igikombe cya shampiyona, hari level runaka abantu bahita bamukarasaho. Kuba atarayitwara ntafite abungiriza bahagije, de mouvement de va et vient z'uyu mutoza wongera imbaraga, hari igihe yagiye iwabo barongera baramugarura. Icyo navuga ngo instabilité mu bijyanye na côté technique ya Rayon Sport kiri mu bintu byabakoze. Ijambo rimwe Rayon Sport yabaye mbi muri phase retour. Rero